canto ao Servicio de Limpieza Municipal, tuvemos oportunidades de ver como se traían procesos da Xustiza de Crédito facturas por miles de euros de dúas empresas, de Urén e de outra chamada Lezcano Míguez. E, sin embargo, por exemplo, en diferentes colegios, como pode ser a Peña, se reduciu a plantilla de limpiadoras de 3 a 2. Por el documentado estaba que pasaron a traballar de 3 a 2 traballadoras. As traballadoras non daban abasto con o traballo que tiñan. De feito, o que non ten sentido é que renuncia un plantel de traballadoras que al final se teñen que contratar empresas. Miguel, esto chamase rogos e preguntas. E ten dereito o concelleiro a contestarle. Sí, pero non acabei de facer a termine de contestarle. Pero que non acabei de facer a pregunta. No termine de contestarle. Espera que acabo de facer a Estamos, mire, primero, que sepa que lle están preguntando para despois poder contestarse. No, estoy dicindo que se están gastando miles de euros en dúas empresas, Eurén e a segunda, Lezcano Míguez, miles de euros que se puxeron a este reconocimiento extrajudicial de crédito, cando está reducido plantilla dos colexios. E as traballadoras están dando queixas de que non soportan a carga de traballo. Déxeme terminar. Que amplíen o Vostede fixo personal unha de limpieza nos exposición. colexios.